Ni muthenya wa keri kirumaniririo akinya mathiete na mbere na kuheana gitio kiao kia mwisho kuri mutigaire Daniel Arap Moi. Umuthi andu magikinya na njira nene kanini na kanene. Mutongoria wa bururi wa gatatu Mwai wa Kibaki ni umwe wa atongoria aria magwikinyitie cikaro-ini cia bunge ona thutha wa gukorwo akoretwo ta kuonekana muno muingi-ini. Gavana wa Nairobi uria kuma riria hinguririo thitango ya ungumania ndakoretwo akionekana kuri muingi ona kiumuthi umwe wa aria magwikinyitie kuheana gitio giake kia mwisho na gucakaya na family ya Moi. Moi did so many things for this great country of ours. We remember the philosophy of amani, upendo na umoja, the legacy ya kupeana maziwa kwa watoto wa Nyayo. Actually, as Nairobi County, I've emulated that formula of giving milk to the watoto wa Nyayo, maziwa watoto wa shule. As we're speaking now, Nairobi County, in all our over 210 ECD centers, we are giving free milk to the ECD pupils. Akenya ni mathiite na mbere na kuririkana Daniel Moi na njira itiganite na aria matamukorereire ari wathani-ini makiuga ni meritwo maingi ma kumuririkanaga namo. Nimekuja kupeana heshima zangu pia za mwisho kwa niaba yangu binafsi, pia kwa niaba ya wakaji wangu wengi ambao hawakuweza kufika siku ya leo hapa. Passing of Moi has brought the real Moi to the public. You see the outpouring of great support. We never expected the kind of numbers that we are witnessing. Kenyans coming to see the history of the passing of a president who is retired. Maya magithiaga na mbere bunge ya bururi ni irigirirwo gucokereria muthenya wa rucio thutha wa rutha rwa mieri iri niguo maugire uhoro Daniel Moi kuona nake ario mubunge. Muthenya wa rucio niguo mihang'o ino ya muingi kuona mwiri wa Moi igatirihwo kuria muthenya wa keri ugakorwo na igongona ria kanitha kuririkana Moi kiharo-ini kia Nyayo Stadium. Girifotira Kameme TV, Rito Rakoni wa Jiro wa Furu.